Abirukangiye 17 baramwa boje mushanje n'abiki mukaga nabo basimbwire nyuma y'abazi yokore ko gwatororo aho barije kujokera icyanga cya bugwizo bo mupaka za Uganda yo nazo kwiruka kwetorore bya rizirabeho nyencyakare. Abirukangiye babashagikirwa mukunzi w'imizana Dr. Peter Ngategize obahiro buhweze bw'ibyo kurya hamwe no buraro ku maresande yona kandi akagaruka kabahwera n'entambara hamwe no byo kurya bibarari yo mu rutororo. So cyatukozere ni nsima ntine bugarikiro nkanye nkomuntu kandi kamemba wa Uganda Athletic Federation abantu abakunda omuzano bije bamwegiteho kuranga region yitu yargayo yazarevu nkakapucerwe yero. Nyamwe abaziyo tushikira mu nkambi yabahi baturene betendekerwa batakasimbwire kuzatororo aho tushangire bariyo no bakora kwetebekanasa kwa hamuheru nuko kweza bakarya na cacero yo mutano batiyo bakasimbura no muhimbo. Turetebekanise je habwo bukugu bwa bakochi abo tubere twine coach Gordon kandi utweta the best coach kandi twina masiko ngo turaze tororo umurundi zo gucumbura ntugenda n'abashije kugera wa training itubere tukora bigira ntekateke empaka nitubasa kuzahangura kandi kurugera nabwo coach with coach Gordon ebyatura natugambera naturika kutura tuyiruka tukora mu jogging tukora workouts twina amasiko kugira ngo nitubasa kuzamu hayahayane nitutiye umwanya mulungi nk'abantu basa ku Western region. Ndatekateka mu kama yatushembusa tukayika yo buhoro ndatekateka turaza kugeza aho gitugona nicyo abatirisi performing munonga kuko baba baratekateka ubara mangu tusigenye makonga turaza ku performing tubatekateka ngo kali tuchayino tentaranta zicatambura misho abahuturu kugambira n'abatako mu rutorora aho bahi kumukashishekeri izoba kandi ogu n'umurundo gwo kubanze cyangwa ikirukujwekerwa timu yabiri cyo mu mpaka za Uganda yona. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.